Wasameto kon ka breaking news ray wachaka South Sudan. Dia waje kama kene link bi shuling. Raja chalat gwasame chalat wonene. President Salva Kiir Mayadit la President dung South Sudan. Nikir Mayadit kajan tuk tiang ame take a nay tisha watch a kaka quarter did along share vice president Dr. James Waniga shaja watch ka kwere kana vice president Hussein Abdel Bagi shaka wajen tama gajen tuk tiang ame ngayana dia waje ci kwar vice president dang jok ci kadot cha vice president dang ro cha ka wuch anya gwasa bo wa cha Dr. Benjamin Bolmel cha ja kwan ala vice president ka gwa Dr. Waniga guyene like agent water right now a lot two vice president cha ka sec right now President Kiir has sacked Vice President Dr. James Waniga and Hossein Abdel Baki in presidential decree read on SSBC South Sudan Broadcasting Corporation on Monday. In separate decree also, Dr. Benjamin Bolmel has replaced Dr. Ega or Waniga. Josephine Lagu appointed in Abdel Bagi place. Chanero Chaka, right now, this is crazy, okay? This is crazy. Vice President can't work. Okay, listen. We don't know what is going on there. Quick comment on Leroy on me right now. Do no man be a Nyanden kana watch. Can't abandon guy kana watch. Can Dr. Rima Chaten kana watch. Because these are the vice president that's supposed to be removed, right? Chikamisha vice president Dangro Chaka wujene. Now, big talk man dinyan jene. Dr. Benjamin Bolmel, ngayana take a tung one in Latka Gwazid and a wajan gorajano, a Jeramanando, Wogwa Kirmayadi. Right now, Jeramadana Sha appointed a la vice president Sha Waniga Chajawood. This is crazy, okay? Again, down the road and breaking news, okay? This is crazy. Michi Ugizija, Dini Char, what is going on there? What is happening? Kajuba, right now. Kajan took Tiangame. Le road, wake kanagaja. Okay? Yeah. Yeah, go to the ling of Gua, quick comment work. I don't know what is happening there, but again, breaking news, I don't talk on a man. Don't make any Kujimana Le road right now. Okay? Kujimandana Le road right now, and the Majana Dana talk on Tama. She Quernikir Mayadit, she Quardangaro till a vice president, she a wooden term. Okay, a deal jeton ka vice president dang didio jetanero chaka wooch and a chine diok chigadot. All right, can vice president tea the shawuti and do down a wicker. I don't know way come money quadre week South Sudan, but che guru no bejan yaga yakel cause Biamadana Lero the Kajan Guasm be a jangach. Name a mutual key breaking news and tamare week South Sudan. Biakamal, Damari, Nyamari, Kona Rania, and Kanur online TV channel, tell or the yellow coaching and Kel Kanur online TV channel. And it tell or the long ko Burian Tete, Lana Gurlong and Odong, then right then the Conlat Carodian way down, the Conkanaki, Lerin Con the link at 290 Nas, Chicken Micheling and Dobadan and Woje Waniga. Karam ngaja dobadana kwanya Dr. Benjamin Bolmel ngayana guano charge let kwerka lora bang reina la vice president rewika South Sudan lat ke jelet ke reason kir me yadi right now de jogo no dong che bijanya long kwara ke dobadana yana lingala all these ramos len galingano iba Benjamin Bolmel baje kwanya la kwar e jiram dan bu kwerka ka South Sudan ngada je gwa and go jen correct okay correct a member of the Laran Tamishi Mishaling and Ocha, Vice President Dangro Chaka Wood, Kacha Gutkin Chaka Mut,
kane ko ken Dr. Ega or Waniga chaje watch cha gwade cha Dr. Benjamin Bolmel chaje latin cha wude shalga Abdul Bagi chaje watch cha ramda dien michale Josephine Lagu chaje nyoko kwen gwade. So dien na danan goro no de nywaga yekel chit ke menga yene no tege de lat ko rodien re wecha ka so Sudan dio je nga yene long tege de ngwan long te bej bej de man lat ko rodien kui kon me le rode ameda ne ko ka ken vice president vice president dang di ala it was very shock we mon ko shana ga long ngu me de we kelera te ka vice president dang di jo ken vice president gwade dan la de ga cha ga de wo je tem right now de ko wo ene mi ci kuin gwen kon ben ko janda na gwi ke mi ci kuin gwen kon bere wo ka so Sudan ci mangai kon diale no ne diale gwen kuin gwen mi ci kuin gwen ci kula to ke ci ka rodien linga ta dan de kan wo yen ke je ajen do badana dong de by president de kula wo ko ajen do badana gore dong ramadan de do there Dr. Machar kam de do ba ene mi ci pat ko jen la dana tin ko kuin gwen mi kuin gwen shang neden kontin chipa da kane kontin la dotin brain mi je to ko wo je kan ne dang roti nyo ne ko kila latin so she we na te je gay quick kon madan bod lat mo way ke vice president ka jamon ka chabot ke nyo mo ko mo dien quick kon la rode so again breaking news gor de nyo ya kel anyo mo dien bi anga je no ne ku me sa Sudan ki de ni ken ngot ken kaminyen ken kaspele mayo nyen ken kaspele mayo ka western equatoria dio ngayen kajo kaji awoka nagro ko kuji mi ken goda ti ken ko na rik tig tena rama ken katin tar ka bayje way mi yen guyen ka quick checkpoint ni tichina de nyinga ka ci kuma so Sudan ci de nyinga ka ci kurce de tin kam de ni ka rodien kan wo de kwar dangaro de kon kuna la nyin ka kwiden kare wi ka so Sudan ci ke kir jaga juba Dr. Machar jaga juba and yet ne kien la kan wi nyin ka quick checkpoint ni ka ruar jende na na ka je right now let's say ne te pai liupan ne bangwan ka ken both side right ngumu de na lugo je alani ko la kwar ken mo de bit kere wi ki juba ka de nyu kan mun ka rodien tong mi ka quick checkpoint te tek tek liu lora bang kijimana na liu ka tare te to be kelong gor ken o de ken charte ne nyo ko kwar chicken chikerit de larbon wona mene deb ko kum South Sudan la kum mer wake kir me yadit ko kir me yadit point ne ka chicken dia jen bu ko ka spele mai ken ko ma gwa dan tigetin ne de kon de ka radio lingan je spele mai o de ni ken dera Dr. Machar ken ko na de ret kula lerke yo mishi ken ko ling de ken check point ma de ken ko le bon ko ba ken ka bom kir me yadit che kemete ko pin kir me yadit no tiget under kir me yadit so ko kuje mo bo korum bo ngot ko continue another thing bo mi ngode lo chi point and Dr. Machar cherai ke dini ke kon la we ma ko kuje mi na le ame che ro be caption beten le atene okay beten le atene kajana continue right now leave kono ba mal dan lat ke la kam South Sudan people defend for ski kir me yadit ken bon dang wan tentual ke United People Alliance na kon la ling no ite go dol ka Kenya ke Nairobi tumana peace initiative guyena chabona ko ken cha paratin ci gabon espele mayo kit gwang faction le yana lengwa da mene na ko rega kwide chaje bayratin so ci kuma ci other ways around je jek me jaglo nenen kon ke tumana peace initiative ke jek ko ci kir ci dielo den ci la watan ke general samin gad way dola kenen mo me jek en dielo ci atanya tele ne tetel right now mali en yonel link do online tv video de en rudi en dialo en ngaje long katin ko lana gor gwas mo katin kon lat ko rudin ko ba kaling bram tin kon lat ko rudin just tin talk right now those are the thing lana focus tin ko ba kan ken lan ka nun yeti tele kuitin but katil lat ko online and it konti la South Sudanese government ko la ken kala online nowadays ka jen modern time to continent le radia lat ke long ka shiran ya be ke la mi kuje la bi ke ler mi cha verify to ken already ci kan la de ken ono bi ko bla now so man to right now current work kori to new the guano South Sudan ngore shebete kaman okay mala be beje mat shana ku ginyo na kan ko dang ro cha woti vice president dang ro cha woti waniga ken Abdul Bagi mi cha ko wodi cha got ken yo moy ko kwar ko ken Dr. Benjamin Bolmel ke Josephine la gutin ko na ko entame ngum be ken la ken re konen cha woti
Shia medan e chitwok chia kon ngan me chara medan la defend minister ki defend force ngai yana wuri shala kol kuro me chaje wo dio ye share gi chai ne me charo tubre wiki juba, right? Ngai kon kon lat korodin kray now what will happen a move diri shikira meka. Okay, let me have a question at yetija. Misha ko win Dr. Ringma Charlton right now at this evening kajan time me Misha win it right now ngum de to ko juba Misha jo wo Misha jo ko jen tama we keje no ka ba gwara ba kamra da dien ngum de to so Sudan de dak juba de dak ki ngum de ro da lat so ne me new the year go and go kuma so Sudan ngode take a long way to go ka kwi malka ki ka ta da tel malka je so mi gweje gwano ne to kon tila so Sudanese gor ken charla to che taye wal kone kon la nuere mera kon raje che nga ka che tene che kwi jane che tene na right now this is che ben ka che la politika ke ne kon la kwar kon ka kwar jane ala they are simply using us, okay? Use ken community ne dia liuti tel che mana ken lwaka, okay? I can tell you that, you know, tel ne lwaka mishi yan wuku yana no tin kon ler kon lan kalat liuna na shiang ngun lero chi kuma che dieten, right? Bi gwijina na let's say right now nang na rodi re weke so Sudan ke kwi ho ne de kon la gar nang ne shiang ala mulene ngai kuma so Sudan ke chicken dieten bono de ken kapchon shian ling me chang me to ka western equatoria me cha jang ti chop ke jen ngwan ri kel te cha nak mulene dio shianen tel mi chi kuma la ten alo which mean that they don't care chicken deer. And yet gwazme beran bo ay nga ma chana support nga all these are politicians to use nena. So en nege dane cha nagna ka so Sudan cha je parwe jen ko nena gwati man peace initiative right ken go ba tarka me dane terkere we ka so Sudan ba jelat ay ba na ba lel tar ba lat gwadan dien ka ngai ken to no me terke e kwi kwerka up to now kwi kwerka only has that do not know that ngai kono medan atamit tente kon keter keja ke jang ke jang ke nanuri akene de kono nakarodian ke de termateten, but this is a politics all of this agenda nakana dio je shianga ni ko gwade dane chitoro yu to la ne right tin longo ne to ke kwi dana nakanuri ja ke to ko te tin keja chikono ko chol kon wer wew chol kon ke wer gwel chol kon ke wer yoni because we kon ne larana jen chikon ngaje no dor tara ke gula politics, so people are using us. Let's say it ne kon te ke kam no chuch kan ngam dier kaka ken kon la kwar nobody tela am dier kaka so man dier ken dio je chi kan mal chi kan no ngantu man peace and chat they are simply wasting time there, wasting resources, okay? La kwakrin konde na lo kare wika so Sudan ken to ko mone ko na ti ko tele tina gondon wan all those things tell me la road. The only way forward South Sudan right now or because you go poll we can you vote we can quote we can quite together a chior na me jang na me nuer ki na me kotora, okay? Mu kan and community ki society dung South Sudan we jal kel because kwer mu gwa be can je otherwise tell mal mbben ka South Sudan chairman to, okay? So right now I want to say this and just forget it that bilarene ko an version junction gorki and junction version go right now it's not about norki or about jang, you know, tell it politician she can go do am bigger na begin get destroy ke again tired and kuna liu ke 2015 era okay 2013 changa wal de je dane jana na ke je chikon ngaje no chajen sa chai carry out a top chikon ngaj kirma yadi kene golwang malaysia kene de kon na kanore chikon ngaje o che je already bane de kon ko na ka shodian chika kuma cha ko chola spele mayo shiro do kula daga te ka spele ayo kidgang faction kan dia la kan de kon na kan werga tedien bare na o shebin ka politika no shikana dia gatin ko lat korodien gora mo na komde, so that's why you see people defecting ba nga ga icha tiai ngak tiai te ke kwinu cha jien ka tai dana chana na kaje the same thing goes tera ma cha held responsible ka tai dana kan werga je ngai kon ne dal kon ka rob jikem kene cha shi man ke nak nang mu je ka 2013 but rama dierten nobody so mugur kono bana woni ama anybody are rodeka and obe kwerma no be je kwan that's the only way out can it continue so Sudanese
mo yarun mat together abiyana shunkel mite kwer mishimi jeglat biaja biaja rwajen dial. I think there will be a way out ke peace ka South Sudan. But me ram biya jel kor ngak de ko ngak bale kwer e be dor be je kore na mo tele gwa be na nangtin. I've seen when nuore let ka kel ke when jana, which is amazing by the way, because and ka civilian need kwala use ni a politician. I think you guys know this also. Men e get na right ka kwiko ngum na kan were ke. But right now it's not about na kan were right now. It's all about politics man and use ken. Coach contel way out. Mishi oka dide kon la ket ke kwi kum South Sudan boom kon wer let kon right now chaka ban ping kan yane kon la nore. Cha ngwan dial chaka politicide ke chika woko de na de kan nang nore lora bang tel gwamu katin. Chikon go gwen kon dial like chingwan chi ko politics. So kan nen ngene ti tam no nyat ko re wike South Sudan ko ra ke liu ene de kon la ji South Sudan e ken bititi be kap chon chi kan were ko bad no man were kan jang mo ko den ma de be ken value den be kan ngaje no en society me kien en South Sudan me eno ken ja ko be chon ne no wo ken char no kan mat gwa skel dio je tele liam be nyoko to nyore wike South Sudan ba je pel because I know ngwen tu ngwan kan wer ngwen ke jang le kan tani nga right ko mu ko de na tika ma ne de kontil la jagur de na tika rol kan de kontil chimiet tikene ngi tin gor kan yo korodien sigan der ko de South Sudan de lat de tika good infrastructure de tika good education de tika good roads anything with lat we mon de lat ka South Sudan, but these people are busy. They're busy jakan liuna ka shot ken chikata to kan ne de kon la de ni liu kan loro bang beliu che morti tel mi jekana la ling no cha de jamanak la na mi chu ku ne ka kan de anak mi ngo cha de jamanak cha ja nga jeno che man cha nga jeno jente ka che man de shu nobody care, nobody. So mugor gwej magwa so right now I'm talk gene ke ken all this mess to talk and tama de ye jogne na chikimi shaling no kwadang ro cha ko wo vice president dang ro cha ko wo waniga cha wo cha Abdel Bagi cha jo wo cha ne dang ro ko kin cha la godien. What do you think the reaction gonna be? Can they have support? Take a supporter right now. So I'm a tedi I'm a la rode a dur mutedi si kene duro ko mu waji dio je cha jo wi loro bang waji ko jin miteke dur mi ci dura nyok ka vice president. Anyway, Kwanka Kirma Yadid and Kir is still looking for solution. So Name Jandana Gore de Nwaka Yakel and go Mantuoka Tedini Chikuma South Sudan, Kirma Yadid, Chetu by President, Cheke removed. By President in Konacha removed Chagwetkin Chagamukeneko Cha Waniga Chaja removed Chagwar Chakam Dr. Benjamin Bolme. Cha Wurishal Abdel Bagi Chaja Wood, you know, a vice president Chagwade. Chaja kam wudu shalke Josephine Lagu jenda le rodentem right now ko kum South Sudan ke jen tianga me goye jen le dana gore be nyaa yekelen ban nyoji le rodien bi atika mal mite mi to anyway mi jira ma jedit kan war online tv channel donc ken ben ka ken mi jeka live video ki ken ni tin kon lan kala gwaz ma ken ke men jek gor jeno en wodere lo ka subscription de subscribe ke di notification bell bo de ya twani ba ko bilere kon lat krudin bi ken chamala chu ke gwas dana pay ga break ene bana nyogo jek ka gwara dien ane bye bye.